Ovo iza mojih leđa je Velika Kladuša. To je grad koji, da parafraziram Winstona Churchilla, proizvodi puno više historije nego što je može podnijeti. Na primjer, posljednja je ili jedno od posljednjih mjesta koje je palo pod Osmansko carstvo u Bosni i Hercegovini. Također je najduže davalo otpor austro-ugarskoj okupaciji. Pa u Drugom svjetskom ratu je bilo nešto preko 700 dana slobode, ali istovremeno je bila i jedna lokalna milicija, Huskina vojska, koja nije bila ni sa partizanima, ni sa ustašama, ni sa Njemcima, ili je bila u nekom trenutku i sa jednima, ili sa drugima, ili sa trećima. Potom 1950. posljednja seljačka buna u Europi se upravo dešavala na ovom tlu, na tlu Velike Kladuše i Cazina. Pa onda imamo aferu Agrokomerc 1987. Pa rat, ovaj posljednji, i jednu njegovu specifičnost ovdje, upravo tu autonomiju. I dakle, uvijek je ovaj grad davao taj nekakav višak historije, a koji se na kraju gadno obio o glavu svima nama, jer u ovom mirnodopskom periodu, kada imamo savršen, ja bih rekao, geostrateški položaj, blizinu Zagreba, blizinu Ljubljane, Rijeke, Beča i tako dalje, mi zbog tog tereta i trauma prošlosti ne živimo onako kvalitetno kao što možemo i upravo zbog toga generacije i generacije odlaze odavdje u zemlje zapadne Europe kako bi zasnovale neki bolji život. Ja sam 1989. godište i vrlo brzo, negdje oko 2012. kada sam se sa fakulteta vratio ovdje da budem novinar, da se bavim tim poslom, mi je to počelo smetati, počeo sam se na neki način buniti protiv toga, tražiti neke izlaze i negdje 2014. je možda bila prva organizovana pobuna čiji sam dio bio. To su bili oni protesti februarski kada je većina BiH bila na ulicama, većina mladih ljudi zapravo u BiH i ovdje u Kladuši je bilo nekoliko stotina, možda i hiljada ljudi na cesti i prvi put su tražili bolje i kvalitetnije društvo. Iz tih protesta, nažalost, se nije izrodila promjena jer smo bili previše neiskusni za tako šta, ali se desilo to da se nekoliko nas upoznalo, počelo intenzivnije družiti, počelo raditi na nekim zajedničkim projektima. Tako, na primjer, 2014. te iste godine, par mjeseci nakon protesta, su bile velike poplave u BiH, ne u ovom dijelu, ali ta ekipa koja se upoznala na protestima je koordinirala prikupljanjem pomoći ovdje u Velikoj Kladuši za Magle, Dobu i druge gradove koji su stradali i tad smo vidjeli koliko naši ljudi mogu kad se ujedine, kada imaju jedan zajednički cilj, kada među njima nema barijera. Preko 20 vozila pomoći je otišlo već u prvim danima za Magle. Mislim da smo bili jedni od prvih koji su ušli u taj potopljeni grad i pružili ljudima neophodnu pomoć i to nas je nekako opredijelo i motivisalo da pokušamo dalje raditi zajedno. Lutali smo u svemu tome, pokušali i kroz nevladin sektor, pa onda pokušavali i kroz politiku koju smo prezirali i mislili da ne možemo biti njen dio i nismo bili nikad, negdje tamo do izbora 2016. kada smo vidjeli zapravo da ovaj grad srlja u propast i to nezaustavljivo. Jednostavno nismo imali tada opcije koju bismo podržali, za koje bismo rekli ovi ljudi će predstavljati naše interese sljedeće 4 godine. Tada smo odlučili da osnujemo inicijativu Kladuša je naša. Kladuša je naša, ona ima nas. Kladuša je naša, nek se čuje glas. Kladuša je naša, ona ima nas. Kladuša je naša, nek se čuje glas. Tada smo počeli da djelujemo i kao građanska opcija, to jest jedan pokret, pritisak na izabrane dužnosnike da rade bolje i kvalitetnije. Pratili smo njihov rad, predlagali inicijative, analizirali budžete i tako dalje, ali smo istovremeno pokušali profilirati ljude kroz taj naš pokret koji će 2020. izaći na izbore i biti alternativa za sve one koji kažu do tada nismo imali za koga glasati, odnosno do sada nismo imali za koga glasati. Mi smo 2019. bili na jednoj prekretnici da odlučimo kako ćemo izaći na lokalne izbore. Da li kao nezavisna lista,
da li kao još jedna lokalna stranka ili kao dio neke od postojećih stranaka. Odlučili smo se za našu stranku jer nam se činila bliskom ideološki, jer nam nije bilo poznato da iko u toj stranci do tada preko 10 godina rada ima ikakvu koruptivnu aferu, jer smo shvatili da imamo mnogo toga zajedničkog sa ljudima iz Cazina, iz Bihaća, iz ostatka Krajine, iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Zenice i da zapravo trebamo se više ujedinjavati oko jedne zajedničke borbe koja se vodi na različitim mjestima u Bosni i Hercegovini. I zato je ova 2022. godina, po mom mišljenju, velika šansa da ove naše sve lokalne borbe ujedinimo u jednu veliku borbu za našu zemlju. Za Bosnu i Hercegovinu koja će biti oslobođena kriminala, korupcije i podjela, da napokon odblokiramo zemlju koja je podijeljena na 3 i pružimo šansu za neku 4. BiH gdje će ljudi moći doći do zajedničkih interesa i zajedničkog identiteta. Ja sam uvjeren da to možemo. Uvjeren sam da imamo jako kvalitetne ljude, pogotovo na listama naše stranke. Ja sam, na primjer, ove godine na federalnoj listi, ali stvarno pozivam sve da glasaju za sve liste naše stranke na svim nivoima, na kantonalnim, na federalnim, na državnim, jer je to šansa da umjesto nekakvih predizbornih putića dobijemo brze ceste, jer je to šansa da dobijemo obnovu javnog saobraćaja, javnog prijevoza, transporta, jer je to šansa da imamo u cijeloj federaciji, najmanje federaciji, a možda i u cijeloj državi, 1000 maraka mjesečno za porodilje, da imamo pomoć mladima za kupovinu prvih stanova i nekretnina, za rješavanje stambenog pitanja, da se ukinu liste čekanja u vrtićima širom države i to će biti razlozi zbog kojih će mladi ljudi prestajati da misle samo o odlasku, a možda da neki od onih koji su otišli i vrate se ovdje i da gradimo našu zemlju na jednim zdravim osnovama, na resursima prirodnim i svim drugim koje imamo i da od ovog mjesta, i od Velike Kladuše, i od Bihaća, i od Cazina, i od Sarajeva, Zenice, Tuzle, Banja Luke, Mostara, svih drugih mjesta u Bosni i Hercegovini, napravimo ugodna mjesta za život. To možemo i naša zemlja i mi to na kraju dugujemo sami sebi. Naša zemlja je zemlja naših snova. Naša zemlja je zemlja naših snova. Naša stranka.